jotono ne lamsogo fadi job notification rok nagi nelinai tini ni update o kwbangma notification government job rokni tei private job rokni update rok nagi nelinai full notification ke nagi nelinai tei short notification bo nagi nelinai hinkhe video sengani sikangni rokno information kaisa rogani hi wngmani je admit card download khaijaknai rokni bagui information roganai sikang puila wngkha admit card RPF constable aikhe railway SI constable rokni admit card download khlaigui namanai nirok video description o check khaigui nailedi direct link o click khaigui registration number tei date of birth box sagai nirok admit card download khlaigui namanai tei kaisa wngkha SBI customer associate ni bonobo admit card download khlaigui namanai video description o check khaigui nailedi admit card download khaigani bagai hingke tabo channel o kotal ko subscribe khaijak tong hangke subscribe khaigui tonglai ni rokom haike notification mangui tongani bagai government job tei private job rokni notification rokom haike telina update ni rok nugui tongnai video description o check khailedi je front ni rok government job rokni kotal sokhai tongmani rok je front ni rok video description o check khaigui nai hangke nugui manai teni rok no request khaige je daily job naitugui ni rok tong hangke video description o link rojak tongo WhatsApp group oro jaga click khaike WhatsApp group bai join khaige nirok jefrona update rok nugui tongmanai hingke information om haike nirok jefrona nugui tongnai par hingke chengi nalisinai Central Industrial Security Force haike CISF ni bakakte notification amongka tradesman haike constable post ni bagai notification okhormani online registration khlaimanai 5/3/2025 ni siming 3/4/2025 jora haike sagan thang hangke 5 tarik March 2025 ni siming 3 tarik April 2025 jora online tei apply khlaimanai chalabore apply khlaimanai jotono tradesman constable tei tradesman post ni bagai salary 21,700 ni siming starting 69,100 jora ongnai bon loge allowance rogu tongnai level 3 on ongnai omno apply khaigani bagai online tei apply ma khainai age count khlaijaknai 01/08/2025 ni siming count khlaijaknai cut off qualification jeni rok madhyamik pass khlaimani 03/04/2025 ni bisingo pass khlaigui tong hangke eligible ngai vacancy total constable cook constable cobbler constable tailor umongkha joto je post ni bumung rok total vacancy ngai 1161 ST ni bagai besubum hairon to asuk salia bela video longai thangnai hingkani rok nugui makhana kaisa ke vacancy rok jaga asuk bono sagani thanglia bono sala hangke video belai longai thangnai ni rok naikani akaijaknai hingke je nangmani no chang nagi nailinai application fee busuk marona hingkani de UR ni bagai haikaba OBC tei EWS candidate rokni bagai 100 rupees application fee charge maronai ST rokni bagai hingke rogani nangya khanai selection khlaijaknai PET tei PST documentation and trade test omo asuk haike maronai bonpore written exam maronai detail medical examination ma khlaijaknai omo asuk bai selection nangnai hingke tei 5 number ongkha PET documentation and trade test OMR base haike CBT mode ke exam maronai English language by haike Hindi language by exam rogui manai qualification madhyamik pass wngka nangnai jete singon rokno samani asangni date ni bisingo pass khlaijak hangke eligible nangnai apply khaigani bagai qualification tapokni roni knowledge rokbo tongani nangnai maker cobbler tailor cook carpenter mill painter charge mechanic omhai rokni knowledge rokbo tongani nangnai
je unskilled trade rok tong hang nirokni skill kering hangke khlaimai yakanai. Age 18 years ni sing 23 years ora jete singo nirong samani 01/08/2025 ni siming cut off date khlaijangnai je jeni date of birth 2002 ni siming ongoi tongnai rok eligible ngai te 2007 jora lakhs paithak asuk jora angke khlaimanai. Relaxation 5 bosor manai je government rule tongma hai physical ni bagai physical standard chalarong ni bagai height nigo UR SC EWS hai ke OBC candidate dong ni bagai 170 cm chest ni gongka je UR general candidate dong ni bagai ni sagai tong tabo chest ni gongke 80 ni siming 85 jora te 5 cm angke police harokoi makaronai borei rong ni gongke 157 cm UR rong ni bagai chest ni go borei rong ni nangya gete chalarong ni bagai ST rok ko angke ST rong ni bagai angke je tabok Tripura borok rok angke 165 cm height angoi tong angke eligible angna te borei rong ni go 155 cm chest ni go chalarong ni bagai 78 ni siming 83 jora police harokoi te 5 karokoi 83 jora makaronai 78 ni siming 83 jora angke te amongke je tabok te singo samani amongke Tripura ro je notice o tongoi tongnai ro je state o tongnai ro angke amongke normal ni bagai angke tabo relaxation soho ke nala hangke 162.5 cm angaibu eligible angnai height nigo borei rok ni bagai angke 150 cm angai tong hangke eligible angnai height nigo chalarok ni bagai chest nigo angke 76 ni siming 81 jora police harok mani pore haiki makaronai te 5 cm amongke relaxation sohoke tattoo rok ni bagai tattoo rok suijak ongoi tongoi bo khlaimanai tattoo fanani rok ni yak rogo mai kisa rok ke khlaijak hangke khlaimanai te besi kabang yagai besi ngla hangke accept khlaijak yaknai je recruitment receive khlaijangnai ni roni apply khlaimani boro jago application sogoi nai ingke je Tripura ni ongoi tongnai rok notice ni khlainai rok ingke DIG CISF North East zone ni je khlainai rok ingke Beharbari near AG Colony Hockey Stadium Road Post Office Basista District Kamrod Assam oro jago ongoi manai application jeni rok online te khlaimani o jaga thaio sogoi nai ta brok receive khlainai je notice ni nongke photo size ni KB rok je 3 mas ni kasang ke ingya khanai photo katal ne upload ma khlainai 20 KB ni siming 50 KB ni bisingo angani nangnai photo ni size signature ni size phungke 10 KB ni sing 20 KB ni bisingo angani nangnai eke upload khlaimanai nironi scan khaijak document upload khaigani bagai ingke PDF rok ingke simino accept khlaijanai 1 MB ni bisingo ongoi tongani nangnai qualification te PRTC certificate rok upload ma khlainai tabok test ni bagai physical efficiency test PT chalarok ni bagai 1.6 km 6 minute by run ma khlainai borei rok ingke 800 meter race pass 4 minute by ma khlainai written exam 100 mark ni exam nai 2 ghonta ni general awareness amongke syllabus ni topic general knowledge general of elementary mathematics analytical aptitude ability to observe and distinguish pattern and to test the basic knowledge of candidate Hindi English
omo haike question phalai phainai boni language ni bo phainai negative mark rok koroi hingke belai ni kaha negative mark rok bo koriba ani bagai nirok je khayani interest tongnai rok apply khlai bai ni nirok apply khaigani bagai confuse rok phannangui tong hangke nirok sadi comment khaimani bisingtui bahike apply khainai bohaini process rok bu nirok no phunogui ronai hingke phari next update no nagi nelai notification ni no hingke te video paithak jorago nirok private job rok ni bo nugui manai channel bai video no jefro nagi tonglai di krwngdi tabo hingke nirok paithak video go je Agartala area rogo khaigani wansokgui tongnai rok nirok nugui manai private job rok ni namangke te kaisa notification IDBI bank ni bukhak teke notification okhor mane katal job bone last date of online apply rok ni bagai je step by step no jeng nagi thanglai je suijak tongmani no jeng poroi thanglai 12 March 2025 jora online ni last date asuk jora tongnai hingke amno tabok start khlaijak apply khaigani bagai application fee rok no bo jeng nagi thanglai amongke bobo state ni notice ni zone ni bobo state ni apply khaimanai bo haironi bagai je state ojak Kolkata West Bengal and Northeast state owning vacancy essential qualification rok essential qualification je kono course nagai degree pass khlaijak ngai tong hangke eligible angnai apply khaigani bagai age 20 years ni sing 25 years jorangke apply khaimanai tentative of exam ngai April 6 2025 ni bising rogo ngi manai exam total vacancy ka 650 alada part ke roja UR ni go 260 SC ni go 100 ST ni go 54 EWS ni go 65 OBC ni go 171 VI ni go 6 OH ni go mane amke PWD je PWD candidate oni bagai hai kaba divyang candidate oni bagai age board timeline cut-off of the eligibility criteria of age and qualification je tabo age ni te qualification rokha March 1 tarik 2025 ni bisingo noni je date of birth ngai tongnai hai kaba qualification asani bisingo khlaijak ngai tong hangke mane tabo nironi age ni bu count khlaijaknai asani bai March 1 tarik ni siming te qualification bu asani bisingo pass out khlaijak ngai tong hangke eligible angnai asani bai ni date count cut off khlaijaknai oroni date by count khlaijaknai online registration for submission of online application March 1 tarik ni siming ni apply khaimanai last date online registration for submission of online application 1 tarik March 2025 ni siming March 12 tarik jora apply khlaimanai bohani date ok saklaijamani oroke nge cut off date age ni je count khlaijaknai March 1 tarik ni siming tesingo ni rona samani qualification bo date ni bai ne count khlaijaknai 20 years ni sing 25 years orang samani te relaxation ST ro ni bagai 5 years relaxation bo rojangnai ingke tabo apply khaigani bagai declaration bo marona declaration bo upload ma khlaini timbona bunai thanglai ingke application fee ingka ST ro ni bagai SC ST PH candidate ro ni bagai 250 rupees mongka charge maronai application fee te others candidate ro ni bagai ingka 150 rupees application fee charge maronai apply khaigani bagai video description on nirok se khaini di nirok joto nogoi manai age nironi 10 class ni marksheet ni je tongoi tongmani bongka madhyamik admit card ni baine je kono birth noni date of birth bono ma suinai
te upload bो मा khlaina mahani age proof ni bagui topic ngai logical reasoning data or data analysis and interpretation question 60 question ni te maximum mark 60 ni time unke 40 minute 2 number unka English language 40 question te 40 mark ni 20 minute by computer based exam ungai negative mark bo tongnai 0.25 kaisa mark sayang hangke 0.25 ke cut khlaijangnai kaisa mark chala hangke 1 mark komai ke manai document tama upload ma khainai inke photo 4.5 cm ni siming height ni go 3.5 cm ngani nangnai color photo ngani nangnai te background white rock ma tongnai background ke color ngani nangnai te signature left thumb impression te declaration om haike upload ma khainai je o jaga upload khlaijangnai roni bagai declaration brok or jaga sugirolia haini bagai ang declaration ni rok baike suine pono bo tabo pono gironai declaration or jaga krini bagai ang rono pono yakanai nge tabo ang pono gironai baike declaration suine pono example ni bagai declaration suye ni bagai note khlaidi haike ba screenshot khlaina rokdi ai hi suide ai hi suimani pore nironi ba mung suide bon pore here by declared all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. I can rock declaration ni bagai masuinai. Can rock screenshot kaina ragdi katal kongi tongnai rock declaration suya ni bagai confusion ngai tongnai rock ke. I ke upload ma kainai. Nge faritin next update no nagi nai lefinai. Te kaisa job notification je nursing khlaijak ngai tongnai aikhe ba BSc nursing khlaijak ngai tongnai GNM khlaijak ngai tongnai rok ni bagai nironi bagai ni omo job engke joto eligible ngai je omo hai khlaijak ngai tongnai roni bagai nursing officer post ni bagai engke pari bono nainai ne All India Institute of Medical Science New Delhi short by engke AIIMS. Online application is invited from the nursing officer recruitment common eligibility test NORCET 8 for the recruitment of nursing officer post at level 07 in the pay matrix pre-revised payment 2 of rupees 9,300 to 3480 with grade pay of rupees 460. Grade pay group V for AIIMS New Delhi and others AIIMS as per available vacancy of the respective institute. Nursing officers ni bagai recruitment omo chole mani ingete common eligibility test hi kaisa NORCET by common test maronai nursing officer level 7 salary 9,300 ni siming 34,800 rok ni asukjar salary te boni porai grade pay rok hi tongnai online apply khaigani bagai 24 February 2025 ni siming start khlaijak 17 March 2025 ni 5:30 PM jora 5 PM jora online apply khlai manai qualification BSc honors nursing khlaijak ngani nangnai BSc nursing mohai ni course ni rok ni qualification ngai tong hangke eligible ngai mo post ni roni bagina Indian Nursing Council State Nursing Council mohai ni recognize rok ngani nangnai haikeba BSc post certificate tongoi tongnai rok eligible khlai manai o post na apply khaigani bagai te
post basic BSc nursing khlaijak ngai tongnai rok bo khlaimanai state ni tei central ni jekunu ni registered as nurse and midwife with state Indian Nursing Council noni registered rok bo nurse ni go khlaijak ngai tong hangke mono khlaimanai tei diploma hayake ba qualification te kaisa diploma in general nursing midwifery omhaini ngai tongnai rok bo khlaimanai hayake ba noni GNM khlaijak ngai tongnai rok bo application fee general oni bagai 3000 SC ST rok ni bagai 2400 rupees maronai nge apply khaigani bagai bidon description on rok joto check khagi naidi rok oro nogoi manai exam rok opron sing nai naidi 12 April 2025 ni Saturday ni dino prelims exam nai main exam 2 tarik May 2025 ni Friday ni dino ngnai nge parite next update dok jeng daily na update video naili mani no nailesinai jeng tabok short notification rok nagi nailesinai private job rok khaigani bagai tei work interview ni bagai omahirok ni no nailesinai PM Sri Kendra Vidyalaya Kailasahar ni bukhak-tike work interview rogoi manai PM Sri Kendra Vidyalaya Kailasahar invites application for a working interview on 4 March 2025 to 5 March 2025 working interview rogoi manai 4 tarik March ni siming 5 tarik March 2025 jora working interview rogoi manai omongkha contractual basis ke tlangjak 2025-26 ni bagai je interest tongnai rok ke nirok school o thangai apply ma khainai je oroni address se Sri PM Sri Kendra Vidyalaya Kailasahar thangai ma khlainai apply khaigani bagai ingke nirok je daiti dai thangai khlaigana ingke nironi photo original copy rok tlangai ma thanai passport size photograph rok tei document je nangmani rok tlangai ma thanai PGT Physics Chemistry Computer Science Biology English Hindi and Maths oma hai subject ni bagai post rogo phorangmanai bongka 4 tarik March 2025 ni 9 ta ni siming reporting time 2 number ni gotongo TGT Mathematics Sanskrit English Hindi and SST bobu same date dongnai date 4 tarik March 2025 ni dino 9 ta ni siming ni same date ne primary teacher ni bagai ingke bobu same no tongnai computer instructor yoga expert nurse special educator self defense and games expert amongke 5 tarik March 2025 ni 9 ta sumoyo ngnai ingke apply khaigani bagai nirok video nirok apply khaigani bagai PM Sri Kendra Vidyalaya Kailasahar thangai o school o thangai ne apply khlaigai di notice board ni rok joto nugui manai tini oni biodata rok tlangai ma thangnai tei document original rok tlangai thangnai eke apply khai manai tei kaha ke notification sioni bagai website o visit khagi nai manai www.kbkailasahar.kbs.sc.in website o nirok nugui manai tei school ni notice board o nugui manai nge parite next nalinai kormi chai আগরতলাতে একটি ওষুধের হোটেলের হোলসেল ও রিটেলস দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন বিথিনি দোকানো হোলসেল দোকানো সামুং খাইগানি বাগৈ দোকানো তঙ্গানি tei delivery rok khaigani bagai khaigai manai contact khlaidi 8981007135 o contact khlaidi tin next nalinai job vacancy Frenin Lubricants PVT Ltd is looking for dynamic and motivated telecallers to join our team okay Frenin Lubricant PVT Ltd by krwngjak dynamic tabuni je interest tongnai telecaller ni go khlai manai mobile number krwngdi 82589421 o contact khlaidi nok je telecaller oni ko samung khai interest tongnai rok te nailai vacancy একটি
সুপ্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টের জন্য কিচেন হেল্পার এবং ডিশওয়াশার প্রয়োজন। বেতন আলোচনা ক্রমে ঠিক করা হবে। থাকা খাওয়া সুব্যবস্থা রয়েছে। হোটেল ni restaurant nogo sam khaigani bagai helper rogo te kitchen roniko khaigani bagai te dishwasher rok khaigani bagai te poriskar rok khaigani bagai amhai roniko khaigani bagai niro interest tong hangke contact lai de beton rok to brok bai salagi tikai manai te tongi saga roni to thik rok ne khlai manai boroni orone inke contact lai de khaigani interest on rok 41321 o number krwngdi te kaisa angke 8414858665 o contact lai de সময় 11টা 10টা ni siming 8টা jora call khagi manai te next nalinai কর্মী চাই ছাতা ও বাসনপত্রের দোকানের জন্য দোকানদারির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আগরতলা শহরস্থলী লোক চাই ছাতিরনি দোকানও সামখাইনি বাকি ইন্টারেস্ট দङ আগরতলা গনি খ্লাই মানাই মোবাইল নম্বর krwngdi 7085444293 ও কন্টাক্ট লাইদি তে নেক্সট নালিনাই advertisement. The District Health and Family Welfare Society Gumoti invites application from interested specialist medical officer MD Medicine retired unemployed to provide specialist service in Rajarbagh UP HE Udaipur under Kumoti District. Among District Health and Family Welfare Society ni bekhak notification nokhormani Gumoti District ni among Gumoti District ni oro jago interest tongnai rok ni bagai post ongke post ni bumang specialist medical officers MD medicine ni ko khlai manai post ni bumang omo te je retire te chakri maya khongui tongnai rok khlai manai Rajarbagh UPHC center ni ko type of service ungke medicine OPD omhaini tongnai timing 9টা ni siming 4টা 30 jora te lunch time rogu tongnai honorarium per day 3000 ke rojangnai only and 500 for mobility support day amongke mobility support ni bagai 500 taka ke rojangnai inke jeni rok interest tongnai rok ni qualification match sungi tongnai rok document original telangi thangdi te ID proof rok Aadhaar card rok te address proof rok joto document rok telangi ma thangnai je oroni center rok thangai apply khaigani bagai 4টা jora tongnai boni date time rok 4টা 10টা ni siming 4টা jora rok tongnai apply khaigani date ongkha 4 tarik March 2025 jora tongnai amo date apply khaigani bagai kita written next nalinai Kendriya Vidyalaya NIT Agartala NIT campus Agartala walk-in interview notice ni part time contractual basis ke telangjana teacher ni bagai Kendriya Vidyalaya NIT Agartala ni okay eligible candidates are invited for interview on the date mentioned against each post in the Vidyalaya to prepare a panel of part-time contractual others for various posts subject whose service will be taken from purely on contractual basis as and when required during the academic season 2025-26 contractual basis ke telangjang teacher 2025-26 ni bagai Kendriya Vidyalaya je NIT wo tongmani post ni bungrok nai Balbatika teacher PRT nurse omhaironi ko post rok telangjang date interview 4 tarik March 2025 ni 9টা সময় ni siming chengjang second number ongkha TGT mathematics English social science Sanskrit
Omoni bagai hinkhe 5 tarik 3 mas 2025 ni 9 ta somoi ni siming. Te kaisa 3 number ongkha PGT Biology, Physics, Chemistry, Mathematics, English and Hindi, Computer Science omhaironi hinkhe bobu same date on tongnai 5 tarik March 2025 ni 9 ta somoi ni siming. 4 number ongkha Vocational Instructor, Art and Craft, Yoga Instructor, Dance Coach, Sport Coach, Special Educator, Counselor, Computer Instructor omorokbo 5 tarik March ni siming mas interview rok thangai romanai. Candidate must have working knowledge of computer and good communication skill in Hindi and English. Communication kok samani English rok tongani nangai, Hindi rok computer ni knowledge rok tongani nangai. Kenirone qualification ke B.Ed bu khlaijak ngani nangai, post graduation rok khlaijak ngani nangai, je subject by maths ngai tongani nangai maike eligible ngai te ni rok apply khaigani bagai thangai malaidi je o jaga ni o NIT Agartala o jaga thangai malai ke bengnai je broni je Kendra Vidyalaya tongmani jaga je school tongmani kono thangai mamalai nai Kendra Vidyalaya NIT Agartala NIT campus Agartala o jaga thangai malai gi manai te or jaga kono joto notice board bu suijak rok nugui manai apply khaigani bagai ke parite next nali nai Tripura Joint Entrance Porikha 2025 এর application correction সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ke joint entrance 2025 nigo khainai rok application noni saya rok ngi to hangke bono correction khaigani bagai date rok saklaijangmani Tripura Board of Joint Entrance Examination এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে বোর্ডের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি ভেটেরিনারি ফিশারি এগ্রিকালচার ও প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি কোর্সের ভর্তি হওয়ার জন্য বোর্ড পরিচালিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা 2025 এ বসার জন্য যে সব ছাত্রছাত্রী অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে কোনো ভুল হয়েছেন তারা যেন 28 ফেব্রুয়ারি 2025 থেকে 5 মার্চ 2025 এর মধ্যে অ্যাকনলেজমেন্ট ও অন্যান্য নথিপত্রাদি সহ বোর্ড অফিসে ভুল সংশোধনের জন্য যোগাযোগ করে ইনকেনাইদি নিরক জেনিরনি অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি অনলাইন খাইমানি রং সায়া রকন নঙ্গি তং হাঙ্কে 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি नि सिमिं 5 তারিখ মার্চ 2025 জরা কারেকশন রক লাগি মানাই নিরনি অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ রং নতিলাং থাঙ্গি যে বোর্ড ও থাঙ্গি মালাই কারেকশন রক লাই মানাই Board rogo thangani hinkhe Tripura Board of Joint Entrance je Tripura Board tongmani gone thangai mamalai ne inge farite next nai nai job vacancy Agartala একটি প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা থাকা সেলস গার্লস এবং সেলস বয় চাই Agartala ko kan rini dogano samung khagani bagai sales ni ko je knowledge tongoi tona dok chala burite khlaimanai mobile number krwngdi je khayan interest tona ro 8837312367 o contact khlaidi the next nai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni bakhak teke kaisa notification of interview for selection of care worker in hospital care home facility in Japan notification ke ni rokjak no busi tongna interview ni bising teke telangjangnai care worker te hospital ni te care home facility in Japan ni post ni bagai eligible interested candidate are invited to appear before the selection team in the principal officer Health and Family Welfare TTAADC Komolong on 27 February 2025 from 11 a.m. onward along with original documents for screening process to select 30 nurse care worker in hospital care home facility in Japan. Nadi post rock total vacancy 30 jona vacancy tilang jangnai care worker hospital ni bagai te care home facility in Japan ni bagai. Amongka TTAADC ni bakhak te tilang jangnai Family Health and Family Welfare ni bakhak te tilang jangnai TTAADC ni je khumolongo tongmani 27 February 2025 ni siming 25 ni
27 February 2025 ni 11 ni siming chengjangnai mono nirok original document rok langi ma thangnai apply khaigani bagai ge eligibility criteria rok wngkha GNM te BSc nursing post basic BSc nursing khlaijak wngwi tongnai rok ke eligible ngai omno apply khaigani bagai te registration certificate rok tongani nangnai Tripura Nursing Council ni age wngkha 18 years ni sing 32 years ora experience kri rok khlai manai te experience ganang rok khlai manai duration of training ke 6 month ni Bangalore rok khlaijak ngai tongnai rok khlai manai council letter from guardian parents ni je tabo consent letter rok tongani nangnai guardian ni haikwa parents ni kemon ke application form rok rok thangui malagi bo broni oro mangi manai gana gini wo tongui broni oro form rok manai 10 taka ke haika 5 taka ke rogoi pai gini rok apply khaigani bagai o gana gini ko manai tabo apply khaigani bagai office jaga thairong kha principal officer health and family welfare TTAADC khomulongo thangke apply khaigi manai nironi joto document original tlang thang te photocopy rok telangi ma thangnai interest tongnai rok te nironi eligible wngwi tongnai rok document rok telangi thanglai di jotone ake apply khalai di te nironi xerox copy rok madhyamik ni mark sheet xerox copy go self attested khlai ma tlangnai te class 12 ni mark sheet go attested khlai ma tlangnai te nironi degree diploma certificate tongmani je nurse ni khlai mani rok joto attested khagi ma tlangnai engke age proof wngkha madhyamik ni certificate admit card rok tlangi ma thangnai ST certificate ma thangnai oma haroke tlangi document rok ma langnai haike apply khaigani bagai engke amoni update tini ni update asungna nirok channel by jefron krwngdi tonglai di nirok ma haike daily update mangi tongani bagai nirok no ang jefron kaisa jaga go no joto notification roi rogo haini bagai video kisa longwi thango nirok single notification ke rodin sa hangke single notification ke ronai nirok video belai long jagla hangke engke kaisa jaga no rodin sa hangke kaisa jaga go no roi ronai nirone subida ni bagai nang hole rogo kaisa jaga go joto notification ok saimana bagai engke je video no masa share khailai di amai ke support rogoi tonglai di katal khongke subscribe khagai tonglai di amai ke nirok subaga support rogoi tong hangke nirok no daily update rogani bagai tei bwsaranggo nirok no notification amai ke government job ni te private job ni joto notification rok rogoi tongani bagai ke joto no hambai